accept to be killed. Abarundi ntibazemera kwicwa nk'uko abanyekongo bicwa. Abarundi turabarwanya, twiteguye, twishyize hamwe, turabizi ko tuzihorera niba dutera. What is the objective? None se twe abayobozi b'ibihugu byacu twemera gute ko ibi bikomeza uko byahoze? Tukemera ko duhora tuyoborwa na Tshisekedi cyangwa undi uwo ari we wese umushyigikiye? Dusaba Abanyarwanda nyamuneka, abo ni Abanyekongo kandi rimwe M23. ni ukuvuga ngo iyi ngwano yatangiye i Burundi, muri Kongo hirahasanzwe, mu Rwanda ho ntirahagera, ariko reka manure akaga kari hano imbere ntacyo muri budupinge, muri budusuzugure ko tukavuge. Sendi de defudede Uburundi bwafashe imbunda nyinshi, abasirikare benshi, igipolisi cyinshi barunda ku mupaka ubahuza na Kongo cyane n'u Rwanda. AFC ifata amato yuzuzamo abasoda n'inkoho, ifata ibiduga yuzuzamo abasoda n'inkoho, nayo iragenda irunda ku mupaka. Shinaragwana ribarikiwe. Nabonye Uburundi bwarunze ingabo nyinshi ku mupaka w'u Rwanda, ku mupaka wa Kongo. Mbona ingabo nyinshi kandi koko nk'uko mwabibonye mu masanamu atandukanye, natwe nibidukundira turabibashyiriramo hano. Mu by'ukuri wibaza hari gututumba iki, hari gucura iki. Ejo narabibabwiye ngo ejo inama yarateranye. Mwabonye ko mu ijoro Uburundi bwahise busohora itangazo ko bugiye gukubita ahababaza, ko bugiye kubabaza M23. Nk'umuhanuzi Marite, Profete Marite, neva ari kurwana aziritse amaguru n'amaguru. Sinzi kuri bubyemere, ndabizi urangwanyura napinga, ariko bari kurwana baziritse. Ntabwo Imana iri kubarekurira kujya kurwana, ahubwo baraboshye. Ni ukuvuga rero uku kwa 12 iyi ntambara niyo kwimura Sebarundi, iyi ntambara niyo kwimika Dawidi. Biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe. Iyi ni ingwano karundura karahabutaka. Kandi hari akantu nashyize kuri sitati ya WhatsApp. Hari igihe duhanura ibintu Imana irakijije ntimubyumve, nagashyizeho nzi ko bitemewe, nzi ko hari n'abari bireba bagahahamuka, nzi ko hari n'ababyumva bakikanga, ariko navuga ngo hari abantu bakurikirana sitati yiwanje ngaha, hari abakurikirana channel kuri YouTube Imbabazi TV 3, hari abantu bareba ubutumwa ahantu hatandukanye, ariko n'ababigomba bajye bambwira mbahe link. Tugira channel ya WhatsApp nayo yitwa Imbabazi TV 3, nunandika ugasacinga kuri WhatsApp yawe urayibona. Shuti yanjye koko biri abundi niho tubishyira, ahandi ho ntibakunda kubyemera. Shuti yanjye biriya ni by'Imana iri kukurinda. Wowe Imana ibwira ngo reka dusenge, wabonye ari amaguru yacitse, nabo yari umuntu bamukubise rokete igiti cy'amaguru abiri. Ngaho ni mu muri buriya ni ubuzima, nanjye ubu mutima uri kunjya. Buriya si ibintu byo kureba, ni ibintu biteye ubwoba. None umuntu yakubwira ngo dusenge ukabyumva mu Gifaransa, ukabyumva mu Cyongereza, kandi biri mu Kirundi, biri mu Kinyarwanda. Hano rero dusike tutanzitse. Uburundi bwateguje intambara karundura
intambara y'agakura. Uburundi bwateguje intambara ikuriye izindi zose. Kubafasha M23 bweruye buvuga ko ari u Rwanda, kandi u Rwanda ruhora ruhakana ko rudafasha M23. Uburundi bweruye buvuga ko bugiye gutanga isomo kwizi kwaba baterabwoba. Burundi bwo bubita abaterabwoba babaharanira ubwigenge bwabo na bene wabo mu bwoko bwabo bw'abanyamurenge. Ariko Uburundi noneho bwidekaraye neva ntaravuga, Reverend Kuriyo ntaravuga, Prime Niyongabo ntaravuga, bagiye bavuga, Gaspard Baratuza ntaravuga, abagiye bavuga n'abandi. Uyu munsi ntabwo biriwe barasa, ariko isaha ku isaha byatuhagurika, byaturika bikabomagurika, koko bari kwisuganya, bari kwitegura. AFC nayo yafashe inkoho nyinshi n'abasirikare benshi n'ibiduga byinshi n'amato menshi, nayo iragenda irunda ku mupaka. U Rwanda rufata inkoho nyinshi n'imiduga myinshi, nabwo ruragenda rurunda hehe? Ku mupaka. Mana Nyagasani, ni ugusenga. Aho bigeze ahantu umuntu ari kwitegereza akavuga ngo ni mu ndoto, ni mu nzozi, birimo birava he, birimo birajya. Ntushobora rero gukorera mu kirere kidafite umurongo cyangwa kidafite organization. Oya, ahubwo korera mu mucyo no mu murongo Imana ikugombamo twese, kandi ni nabyo tukwifuriza. Amen. Ibyo bintu birakubera umugisha, bikubera amashimwe, bikubere n'agakiza. Reka dusenge. Uhoraho azadushoboze muri uyu mwaka kutagwingira, kandi n'abagwingiye hari imiti ivura bwake, hari n'indi ivura bwake. Hari n'abantu batazi ko umuntu uzabona Imana aragaburirwa nk'abandi bantu bose, umuntu uzabona Imana aranywa akajya nk'abandi bose, akanambara. Uyu muntu witwa ubugingo uri muri twe nawe asabwa kugira ubuzima bwiza, n'abamurera bakwiye kuba beza, kandi akwiye kuba ari mwiza 100%. Mungu asifiwe. Rero navuga ngo nukuri turakoma ishwashwa buri muntu wese umaraniye kujya i Siyoni, turi kumwe muri uru rugendo ku Mbabazi TV 3 mu ishengero n'ahandi hatandukanye. Nukuri turagukomeye amashyi, ibyure iyunganganye n'inkomezi n'ubutware n'inkomezi n'imbaraga, hama tugire ikirenge mu cya Kristo, tumurorere turi abagabo bo guhamya nk'uko Bibiliya ibiteganya kandi bitegeka. Amen. Mwami Yesu, turakwinginze kora imirimo n'ibitangaza, udutondekere ibyo mu mwuka, udutondekere n'ibyo mu mubiri. Tugusabye gukura mu mwuka, tugusabye kuba ibisata byose bitugize nta na kimwe gikwiye kuba cyarapfuye, ahubwo byose bibe bizima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Gusenga muri twe, ijambo muri twe, umwuka wera muri twe, izo nkingi uko ari eshatu, turagusaba Mwami wacu utwubake. Waravuze ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Umuntu uteze ugutwi ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3, dufashe Mwami wacu, dushyigikire Mwami Yesu. Haleluya. Twunguruje iwawe, tubere umwigisha, duha amata adafunguye, kandi tuvure bwake yo mu mwuka, kandi duha kuba abagabo nyabagabo bo kuguhamya i Samariya n'i Yudaya ndetse no ku mpera y'isi. Icyubahiro ni icyawe Data. None rero ndakunihiye, ndagutakambiye, kandi ndakuborogeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Sengeye igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda na Kongo. Iki gikombe uyu mudayimoni uku kuzimu kwazikutse, au nom de Jésus. Ni inyungu z'abantu batandukanye babifite n'inyungu, ariko abapfa nta nyungu babifite. Turakwinginze rero Mwana, iki gikombe kiturenga mu izina rya Yesu. Turagusabye Yesu,
mu izina rifite ubutware n'ubushobozi. Kwizera ntazacibwaho iteka. Umwana wo kurimbuka ntarimbukane n'umwana w'ubugingo. Oya mwana. Ngaho rero dufashe tibokeshezerere wasezeraniye abayuda urabisohoza, sezeranira abanyamahanga urabisohoza. Nta jambo wavuze ngo rihera, uri ibyiringiro byacu, uri igiti cy'inganzamarumbu isambu itarumba. Cyubahiro ni cyawe. Ciye bugufi imbere yawe, ufashe umwigisha n'umwigisha kuzurizwa imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Haleluya. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo twirije ubusa ngo tukubone. Uramburira ukuboko abantu basubizwe, uramburira ikiganza abantu bishuwe, uduhe iterambere ry'iby'umwuka n'iby'umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndakwinginze udufashe papa, udufashe data, udufashe mwana. Haleluya. Buri muntu wese afite urwandiko yanditse ku mutima ko ari gusaba. Hano hari bifuza ko mbasengera, ariko Mwuka Wera n'umunyamasengesho impande enye z'isi akibikwereka, akibyifuza, akibisaba, n'ukuri nasubizwe, nahabwa umugisha nawe. Natwe turakubanira katika jina la Yesu Kristo, kuko ari we mukiza, ari we mwanjeniyeri wo kubaka imitima ndetse n'umubiri. Rero umuntu wese usaba arahabwa, uko manza agakingurira, gushatse akabona. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere ya none n'iteka ryose. Amen. Ni benshi, ariko ubwinshi bwanyu uhoraho yarabagaye. Uyu mugambwe wa n'izindi migambwe yasigaye, ni ukuri yenda muraza kubintukira nabyo, ariko iyi ngwano ni iyo gukuraho Evariste Ndayishimiye na CNDD-FDD. Kandi umucyo mbaho, nta muntu wo muri CNDD-FDD uzongera kwiyamamaza ngo ahabwe uburongozi mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko ingoma yanyu yarashaririye, irabiha, irarura. Uyu munsi wa none rero umugambi uhagurukije Imana muri uku kwezi turimo, cyangwa mu kwa mbere, cyangwa mu kwa kabiri, cyangwa mu kwa gatatu, cyangwa mu kwa kane, mugabo nge ndabaruku turimo simba muri nza genda umuhanuzi. Nimuze murebe ibintu bigiye kuba hano. Abantu bagiye gupfa, abantu bagiye kubura aho bahungira, abantu bagiye kumanuka byanke bazamuke byanke, abantu bagiye gucikama byanke, bagiye kuryama babura uburyama, babyuke babura ububyuka. Ngiye guhanura none mbigenze ntacyo ndajya mvanga ubuhanuzi hano. Impamvu bubatanga kiramo ibyo nakwita gusobanura ikintu, nkagenda nkitondeka kubera iki Imana yabateze kugwa muri Kongo. Mw'abaCNDD-FDD mwe ntimukanure ngo murebe ibintu, umutego Imana yabateze mukabamo mufunze amaso mutari kubibona. Muturukanye za sake za warikare kugeza babagejeje mu gihugu cyanyu, bari kubarasa. N'ubu nta maso muragira, ntago murabona, muracyahumye ngo muri kugwana. Ni umutego Imana yabateze kugira ngo murimbuke, mushire, ingoma yanyu isenyuke, CNDD-FDD ikurweho, Evariste Ndayishimiye ubutegetsi bwe burangire. Yabateze 23, kandi Imana izayiha imbaraga kugeza ikintu cyitwa CNDD-FDD na FDLR na Wazalendo n'imbonerakure. Hewe we, mwebwe muri kurwana muziritse, abadede muri kurwana muziritse, muboshye, ubwo muri kumwe n'Imana jamais grand jamais. Buno abagore banyu nibabe bazinga ibikapu, abana banyu bigaga mu Burayi nimubabwire ngo turaje duhunge tubasangeyo. Igihugu mwacyamuwe, mwagikuwemo, cyagiyemwo abandi, ko muri kwanga kubyumva. Intwaro yarangiye, ubu mutegereje ko mbihanura, yenda nagurutse ngo niho muri bubyemere. Mbihanuri mpagaze i Bujumbura ngo niho muri bubyemere. Umwana wo kurimbuka hano ari burimbuke, ariko umwana w'ubugingo hano araragwa Kanani.
araragwa Kanani. Haleluya. Niko bimeze ukuri kwamwe. Hano rero nimbivuga uko untahure. Narababwiye ngo igihugu cy'u Burundi cyazengurutswe cyagoswe uyu munsi wa none. Indege zaguruka mu kirere ntabwo muri kumwe n'Imana. Mwanyura mu mazi ntimuri kumwe n'Imana. Mwanyura mu butaka ntimuri kumwe n'Imana. Gusa amaraso yagiye guseseka. Ariko dufite ibimenyetso birenga kimwe ko Uwiteka atudoma ku ikimenyetso. Adushyira ku ikimenyetso cye kugira ngo bitatubana akaga n'akangare mu buryo bukomeye cyane. Imana idutabara. Uwiteka dutabara. Birasanzwe. U Rwanda ni nk'intare, ubwirinzi bw'ikirere, inkoho nyinshi, abasoda benshi nabo barunda ku mupaka. Ibi bintu hari ababyunyura bango byatuzikamba. Ibi bintu wagize ngo bihatsike. Ejo narababwiye ngo Bujumbura hari inama iri guterana. Mwabonye ko mu ijoro hahise hasohoka itangazo rivuga ko Burundi bugiye gukubita hababaza AFC kandi bugiye kwandika amateka muri Afurika mu karere k'ibiyaga bigari. Itangazo basohoye bavuze ko hari abaterabwoba bagomba kubaha isomo batazibagirwa. Abo baha isomo rero kuva za warikare ubundi ntabwo bagwanaga iyi minsi yose. Ese babaga abarundi bari batarafata decision zo kurwana? Tuvuge ko bariho noneho bagiye kurwana kuko batangiye kwakira ibisasu biri kugwa i Bujumbura mu mujyi mu ntara ya Bujumbura. Ntibiragera mu murwa ariko biri kugwa mu ntara ya Bujumbura. Niho buno ngo niho bagiye kuba bari dese noneho kurwana. Ubundi mbere bakinaga, bari mu bintu byo kuyaga, kuganira, kumvikana, kureba ko babigihuriza ko bakakibarana kwaje kwa systeme kwa pura ibintu nk'ibi. Ubu Burundi nibwo bugiye kuba bwakibuka kurwana, ingabo z'abarundi zihashiriye, Uburundi bumaze guseba, abarundi barabuze isase, abarundi barabuze ibyo kurya, abarundi barabuze ibyo kunywa. Niho mugiye kwibuka kurinda igihugu no kurwanira igihugu ibara ryaguye. Ninde mwasabaga uruhushya kare? Ni iki mwari mwarabuze buno mukaba mukibonye? Ni zihe mbabazi mwari mwaragiriye mu vetituruwa uyu munsi zikaba zirangiye? Nuruhe rukundo mwakundanaga uyu munsi rukaba ruhagaze? Urumva je nasomye ritangazo rivuga ko hagiye kubaho kugwana inkundura. Kugwana inkundura. Ibi rero abene gihugu b'u Burundi, abene gihugu b'i Kongo, abene gihugu b'u Rwanda, mwibaza ko uko kugira kuno buri muntu wese agira kuno, undi agira kuno, akubita agatoki. Wibaza ko niba utari gusenga, niba udashaka no gusenga, wibaza ko biri kuva he, biri kujya he? Koko ni imburi bo batanze muri siyasi mu buryo bwa gisirikare. Iyi ni imburi batanze ku bene gihugu ari bo. Nje mwambura Imana ibahumugisha. Hano maze igihe ndi hano, hano maze igihe mbivuga, ubutumwa narabutambukije, mbwira abarundi ngo mube maso. Ndabagira ngo naho guhungira hahari. Mwabonye Burundi budafunga imipaka, ubu se muzahungira mu Rwanda biborohe? Muzahungira muri Kongo biborohe? Tanzania si ubu mwakinjira nayo ifite ibibazo, kuko ubu nayo bimwe nahanuye muri Tanzania ubu bigiye kwinjira. Narubwiye ngo uyu muperezida wagiyeho muri Tanzania nakasamutwe. Cyonzi cyo buri gitangiriro riratangiye ryo gusenyuka kwa Tanzania. Mu Buganda ubu bugiye gutangira. Twabibabwiye se
mu Burundi narababwiye ngo niho bitangiriye, ntabwo ibi bisubira inyuma. Harimo umuntu uzi ko biri busubira inyuma ngo biri buhagarare. Mishoni yabyo, intego yabyo, umugambi wabyo ni uwo gukuraho umuntu witwa Evariste Ndayishimiye. Kandi uwo ni umugambi w'Imana. Ninde uri buwuhagarike? Ninde uri bwitambike? Ninde uri bwitambike umugambi w'Imana? Intego y'Imana ni ugukuraho CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye uyihagarariye. Aha twire guca ku ruhande ngo tunabeshyanye. Ntabwo iyi ntambara rero neva yayirwana Imana itari kumwe nawe. Kandi Imana iri mu ruhande rwa M23. Ushobora kubyemera cyangwa ntunabyemere, ntunabyumve, kubera kuvuga uti umunyarwanda ashyigikiye abanyarwanda. Oya, nta gihugu ngira, nta moko ngira, nta gakondo mu isi ngira, ngenda ingenzi ndacumbitse, n'umubiri mucumbitsemo. Ahubwo icyo mbivugiye ni iki? Nuko bariya intambara barwana niyo guhagarika abaterabwoba baca ibitsina ababyeyi babo, bakabiteka bakabirya, bavusha amaraso ku manywa no mu ijoro, batora ibyo bashaka bakena. Donc nta mategeko abayo, nta organisation ibayo, ntiwakubaka inzu nziza. Donc niba rero hariyo imitwe ifata abantu ku ngufu, yica abantu ikabotsa, umuntu wese wajya guhagarika ibyo bintu Imana ibiri kumwe nawe. Noneho rero washaka ko bikomeza, ntabwo Imana yamushyigikira. Kandi barandika kavukire rwose, ni biriya bice ni ibyabo babivukamo. Rero Abarundi ntabwo Imana yo, uyu ni marayika wateze agatego neva, agatega abadede, agatega igisoda, hatazagira icyo mwirata mu buzima bwanyu bwose. Muzajye mumenya ko ari Imana yabajyanye no kugira ngo bagweyo nka kugira yajyanye ahabo kamutsindayo. Buna abajenerali ntibatangiye gupfa, ntibatangiye gupfa, batangiye guhona, batangiye gupfa. Abajenero, abakoronera, abariyotona, biriya byose ni ingaruka mbi. Baraba M23 bo gupfa ni ibisanzwe, kuko bo bari kurwanira ibifatika ibintu byabo. Nibamara no kubohoza biriya bice byose bazirata itsinda. Ariko se Uburundi buzagarura amahoro muri Kongo? Bushimirwe na ONU, bushimirwe na Amerika, buzashimirwa nande? Ni manda ya Gisekedi yonyine ibiri inyuma. Rero igihugu cy'u Burundi cyaragambaniwe, kiranagurishwa. Bamwe bajyanwa ku ngufu, bandi barwana ku ngufu, bandi bararobanurwa, amoko arinjira, ubukene burinjira, umugambi ujya imbere kuruta Imana. Ubwo muzi ko Imana yabyihanganira. Andi mashyaka yose arasenyuka, higishwa ishyaka rimwe, habwirizwa ishyaka rimwe kugira ngo bikomere. Ijoro rimwe naryo ntiryakora ngo Imana yamburire ikiganza rikorere ibishobore. Biragorana, biracangana. Uyu munsi wa none bifashe indi ntera, bifashe indi ntera. Kuvaho kw'iri shyaka, kuvaho kwa CNDD-FDD, kurangira kwayo birangiye nabi. Nta muntu wo muri CNDD-FDD uzongera kwiyamamaza ngo atorwe. Nta muntu uzavuga ngo nari umwe mu ba CNDD-FDD ngo ni mu ntwari. Intwaro yanyu yarabishye, irarura, irasharira, irica, iriyongeza, irahengama. Imbuto zayo zigora abantu benshi b'Abarundi kugeza nyine bayamaganye, barayanga. Uyu munsi wa none rero n'Imana ni nayo ahanini yabigizemo uruhare rwo kugira ngo iri shyaka rite agaciro. Ni ukuvuga rero objectif y'ibi bintu byose biri kuba ni ibyo gukuraho CNDD-FDD, hakajyaho intwaro
ishyizweho n'Imana kandi abarundi bose bibonamo ya ndirimbo imwe n'idarapo rimwe. Ibi byose rero ntabwo CNDD-FDD ishobora kubibonera igisubizo. Oya, igisubizo kiri ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Ariko ntibabyemera, ntabwo babyumva, bashaka no kubyumva, bo bazi ko ngo hano turi ngo turi kwidigadiga tugatwenga, twikirigita tugatwenga. Oya, seriyozoma, ariko mureke mpanure. Ni ukuvuga ngo mu cyifuzo cy'uyu muririmbyi yaravuze ngo mpanagurwe hose mwami. Iri ndirimbo uraje uyumve. Tugiye kuyaga ibi bikurikira: igwingira ryo mu mwuka, akaga ryadukururiye cyangwa ryadukwegeye. Abigisha babi, mu busanzwe umuntu iyo avutse bamureresha ibyo kurya, amata adafunguye. Niko Yesu yategetse, aravuze ngo bigishe aba mubareresha amata adafunguye. Noneho umuntu namara gukura, nubwo mwamureresha n'amata afunguye, warezwe nande? Ubu hose uri kuregwa nande? Turi mu ivugabutumwa nyine. Ni ukuvuga rero igwingira, umuntu yakabaye ajya ibyo kurya birinda indwara mu mwuka, akarya ibyo kurya byubaka umubiri, akarya ibyo kurya bitera inkomezi. Mu busanzwe ibice bimwe na bimwe byo mu muntu byo mu mwuka byakabaye byubatse kandi bikaba byubakitse. Nk'igice cyo gusenga kigaburira ibindi byose twakigereranya n'imvura igwa igahembura imyaka. Koko na Eliya muri Isiraheli ahana habo yakoresheje ikimenyetso cyitwa gukupa imvura ntigwe mu gihugu. Kiba igihano kibi cyababaje Isiraheli mu buzima bwayo bwose. Uyu munsi wa none tujya tubona Imana ikupa umugisha mu bantu, Imana igakupa amahirwe ku bantu. Nagiye wigeze yakupira. Hari umunsi nigeze ngambirira, ariko sijye wabigambira, ahubwo umugira neza yigeze ampa akazi mu kudandaza amabuye y'agaciro muri Tanzania. Nzabaha intahe, narabibemereye. Imana ihita imbwira ngo ajye nampaye tike, mfite pasiporo, arambwira ngo uruze kuzana imodoka duhurire Dar es Salaam. Biza kurangira jewe Imana imbwiye ngo ntujye muri Tanzania ahubwo ujye i Burundi. Jemba ndahombye mu ruhande rw'umubiri. Iki gisate rero cy'amasengesho mu muntu gikwiye kuba cyubakitse. Nzabaha intahe ubwo mpise mbikata nigarukire. Igisata cy'ijambo ry'Imana gikwiye kuba cyubatse mu muntu mu buryo butanyeganyezwa, arizo nkomezi mu muntu. Igisata cy'umwuka wera kigomba kuba cyubatse mu muntu, kuko ni minisiteri ya mpembu. Yesu yavuze ngo nzaboherereza umwuka azemeza ab'isi iby'icyaha. Uyu munsi wa none turi gutsindwa nuko tutize ijambo ry'Imana ritari muri twe mu buryo bwubatse bw'ubuhanga bukomeye cyane. Niyo mpamvu usanga mu ijambo ry'Imana abarokore bafite intege nke, abakizwa ba Pentecoste mu buryo bwo gusenga turi mu ntege nke. Mu busanzwe iyo umuntu yasenze neza, iyo umuntu ahagaze neza, iyo umuntu ari mu mwuka, very good. None uyu munsi twaragwingiye, umuntu ashobora no kumara indwi nta n'inzozi. Wibaze nawe, Imana usenga ibona, Imana aguhaye amaso ko kwiyafite, iguha amatwi ko kwiyafite, iguha akanwa ko igafite. Mugabo dusenga Imana mu buryo navuga buri nyamurage. Usenga ku wa mbere ntiyavuga, ku wa kabiri ntiyavuga, ku wa gatatu ntiyavuga, ku wa kane ntiyavuga, indwi ikarangira. Ako ni abari. None ni ukubera iki twarezwe nabi mu mwuka turagwingira? Dufite ubugwayi bw'imirire mibi iby'umwuka. Tugira nabi mu mwuka. Niba ari abantu bari kugira nabi muri iki gihe turimo, abapantekoste turi kugira nabi, kubera ko Yesu yaravuze ngo mushake ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi mu byongererwe. Ubu uyu munsi wa none turi gushaka ibindi bintu ku ruhande byinshi, nabyo si bibi kubishaka, mugabo si byo bijya imbere, ntabwo ari byo bikwiye kuba biri imbere. Niyo mpamvu turi kwisanga mu ruhombo rw'uko ukeneye ko Imana ivuga arahiga umuhanuzi,
arajya mu bapfumu arashakisha, ariko wapi, bipfira he rero? Ni ikihe kibazo cyavutse? Ni iyihe ngorane yabaye? Hano ku Mbabazi TV gatatu, niba utega amatwi ndigisha, ntabwo mbwiriza. Ubwiriza akubita nk'imashini, njyewe ndi kwigisha, s'il-vous-plaît, ndimo ndigisha. Uwiteka dutabare kandi Mungu aduhumye kwa jina la Yesu Kristo. Reka dusangire 373 muri kantike y'ikinyarwanda mu gushimisha Imana. Hari bityo nkwaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyezeshe amazi cyangwa umuriro, mpanagurwe hose mwami, umuriro niba ushaka, ibyaha birimbuwe, untunganyirize ubwenge, ndanezerwa nzaguhimbaza, ariko umutima wera nawushaka kuruta. Managurwe hose mwami, umuriro nishaka, ibyaha birimburwe, ninezwa umutima wanjye, ubwo nzunze kubwenge bwose, bwo mu ijuru, bwirijwe na managurwe hose mwami, umuriro nibushaka, ibyaha birimburwe, ibyaha birimburwe, managurwe hose mwami, umuriro nibushaka, ibyaha birimburwe, ibyaha birimburwe. Ngerageza uko nshobora kwibuza intambamyi n'ibyaha, nyamara njya mbyibonamo, umboneza jya umboneza, mpanagurwe hose mwami Mana, umuriro niba ushaka, ibyaha birimburwe, ibyaha birimburwe, managurwe hose mwami, umuriro niba ushaka, ibyaha birimburwe, ibyaha birimburwe. Intumbero y'uyu muririmbyi yari arimo avuga ngo we arifuza umuti yanwa, arifuza umuti yarya, ariko agakira icyaha n'igisa nacyo. Ngo niba ari amazi ukanyuhagira, kuko Yesu yogeje abigishwa bakoresheje amazi, niba ari umuriro wa Mwuka Wera, ariko icyo ndi gusaba ni uko ibyaha byarimburwa. Noneho aravuga ngo nuntunganyirize ubwenge bwo mu ijuru, ariko mwami mbubwirijwe nawe. Hari ubwenge tuvukana, ababyeyi bakadutoza bwo mu ishuri, ubw'isi icyaza abantu, we yaravuze ngo ubwenge bwo mu ijuru mwami mbubwirijwe nawe. Aragaruka aravuga ngo ngerageza uko nshoboye, kuko n'ubundi ngo nibuze ibyaha mu ntekerezo mbi cyangwa n'izindi, ngo ariko ndanga nkabyibonamo, ngo jya umboneza, egare kwihana nicyo gisubizo cyo gutsinda ibyaha.
icya kabiri rero, icya gatatu, ninezwa umutima wanjye nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru mwami mbubwirijwe nawe. Ninezwa ubwenge, ninezwa umutima wanjye nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru mwami mbubwirijwe nawe. Ngo mpanagurwe hose refure, mpanagurwe hose n'umuriro niba ubigomba, n'amazi niba ubigomba, kizima nakira. Icyo nifuza ni ubukira. Nawe urwaye iyi ndwara, ni ukuvuga ngo nuza kwitegereza ingaruka yo kurya nabi niwo musaruro duhita dutanga mu by'umwuka. Ingaruka yo kuregwa nabi niwo musaruro dutanga ku gihe cy'urugamba cyangwa mu gihe twakabaye dutanga umusaruro. Umuntu araregwa umwaka umwe mu gakiza, bakamurera 2, bakamurera 3 cyangwa 4, cyangwa Yesu akanakurera. Wagera imbere aho kugira ngo uhite utanga umusaruro, ugahita winjira mu by'amahera, ugahita winjira mu by'abagore, ugahita winjira mu by'ubusuma, ugahita winjira mu bwibone, ugahita winjira mu kwishyira hejuru. Ofete igihe cyo kugira ngo uhite wama abantu batangire gusarura, aho ugahita wuma, ugatangira kwinjira muri konegisiyo y'umwanzi, mu murongo w'umwanzi. Umuntu agahanura imyaka 2 bikaba biraheze. Umuntu akavuga ubutumwa imyaka 2 amafaranga akaba aramutwaye bikaba biraheze. Umuntu akava muri Afurika kijwe yagera i Burayi agahinduka imboneka rimwe, watedi, akabura neza, akabura akajya kuba ati nta mwanya afite, nta mwanya. N'ibyo koko birumvikana. Mugabo rero ari usaba serivisi ari n'uyisabwa, twese twamaze kugwa ahantu umwanzi atwubakamo icyo nakita ubugome udashobora no gutanga isiguro yabwo. Ni gute nta makuru tugira ku gihugu cyacu? Ni gute nta makuru tugira ku badamu bacu, ku bana bacu? Ni gute turi gusenga Imana ikavuga ibintu bigateba, noneho no mu guteba kwabyo ntitumenye impamvu yatumye biteba? Ni gute twe turi abanyantege nkeya mu kugendana n'Imana no mu gukorana n'Imana? Turanuka ibyaha, twambaye ibyaha, bityo bigahita biduha guhunga Imana. Kuko umuntu arakubwira ati ndanywa ibiyeri 2 cyangwa 3 hama nimbirangiza mbone kuyaga n'Imana. Ibyo bintu ntibishoboka. Arabo mu manyangamo duturiganya mu tuntu tw'amafuti, namara abariho akubwira ngo ashaka kuvugana ni. Donc Bibiliya iravuga ngo ni Imana Yesu ibana n'abera. Iyo umunyabyaha aje nta kindi Imana imufasha uretse kumukura mu byaha. Mugabo abantu bashaka no gukurikira Yesu bari no mu byaha. Ibyo bintu rero ntabwo bisa. Ni ukuvuga rero parite yo mu mwuka, igice cyo mu mwuka cyakabaye gifite iterambere, cyakabaye gifite ubushobozi, cyakabaye gifite ubuhanga, cyubakitse rwose. Igice cy'amasengesho kikaba cyubakitse, igice cy'ijambo ry'Imana kikaba cyubakitse. Ibyo bice uko ari 3 muri we bigomba kuba ari ibice. Noneho rero igwingira, umuntu mu mwuka ashobora gukura akabimenya ko ari gukura, ashobora no kutabimenya ko yagwingiye, ahubwo akamenya ko yagiye mu byaha cyangwa akamenya ko atari mu byaha. Mu busanzwe rero iyo umuntu yacuruje akunguka arabimenya, n'iyo yacuruje agahomba arabimenya. Kubera iki twebwe mu gakiza tuba mu buzima bwitwa gakiza ariko ntitumenye iterambere ry'agakiza, ntitumenye ko turi kwama ibihimbara Imana, ntitumenye ko turi kwama imbuto cyangwa ibyamwa bitahimbara Imana. Ofete turi mu buzima busa naho ari ikigare cyangwa ari igikundi cyangwa bumeze ukundi kuntu. Ibyo bintu rero nubyihweza ukabyitegereza ni igihombo dufite twakabaye ariko tudafite. Isubire kuba umwigisha mwiza kandi uharanire uyu mwaka kuzigishiriza iburyo, uharanire uyu mwaka kuzakura mu by'umwuka, uharanire kuzatera imbere mu byo gusenga,
no mu ijambo ry'Imana no mu gisata cy'umwuka. Haranira kuba umwe mu bagabo bagomba kuba bafite ijunja n'ijambo muri Kristo Yesu, kuko birashoboka 5 Mungu asifiwe. Birashoboka uyu mwaka tugiye kujya mugira intego, ugira umuhigo. Ese uharaniye gukura, uharaniye iterambere ryo kunguka no kungura Imana, cyangwa se uharaniye indi ngorane iyo ari yo yose natwe tutazi? Navuga ngo niba wizera Imana Data wa twese, umwami n'umukiza, gira intego n'imigabo n'imigambi yo kuzabona Kristo ku rwego rwiza ruboneye kandi rukwiye. Ntushobora rero gukorera mu kirere kidafite umurongo cyangwa kidafite organization, oya, ahubwo korera mu mucyo no mu murongo Imana ikugombamo twese, kandi ni nabyo tukwifuriza. Amen. Ibyo bintu birakubera umugisha, bikubera amashimwe, bikubere n'agakiza. Reka dusenge. Uhoraho azadushoboze muri uyu mwaka kutagwingira, kandi n'abagwingiye hari imiti ivura bwake, hari n'indi ivura bwake. Hari n'abantu batazi ko umuntu uzabona Imana aragaburirwa nk'abandi bantu bose, umuntu uzabona Imana aranywa akajya nk'abandi bose akanambara. Uyu muntu witwa ubugingo uri muri twe nawe asabwa kugira ubuzima bwiza, n'abamurera bakwiye kuba beza, kandi akwiye kuba ari mwiza 100%. Mungu asifiwe. Rero navuga ngo nukuri turakoma ishwashwa buri muntu wese umaraniye kujya i Siyoni, turi kumwe muri uru rugendo ku Mbabazi TV 3 mu ishengero n'ahandi hatandukanye. Nukuri turagukomeye amashyi, ibyure iyunganganye n'inkomezi n'ubutware n'inkomezi n'imbaraga, hama tugire ikirenge mu cya Kristo, tumurorere turi abagabo bo guhamya nk'uko Bibiliya ibiteganya kandi bitegeka. Amen. Mwami Yesu, turakwinginze kora imirimo n'ibitangaza, udutondekere ibyo mu mwuka, udutondekere n'ibyo mu mubiri. Tugusabye gukura mu mwuka, tugusabye kuba ibisata byose bitugize nta na kimwe gikwiye kuba cyarapfuye, ahubwo byose bibe bizima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Gusenga muri twe, ijambo muri twe, umwuka wera muri twe, izo nkingi uko ari 3 turagusaba mwami wacu utwubake. Waravuze ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Umuntu uteze ugutwi ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3, dufashe mwami wacu, dushyigikire mwami Yesu. Haleluya. Twunguruje iwawe tubere umwigisha, duha amata adafunguye, kandi tuvure bwake yo mu mwuka, kandi duha kuba abagabo nyabagabo bo kuguhamya i Samariya n'i Yudaya ndetse no ku mpera y'isi. Icyubahiro ni icyawe Data. None rero ndakunihiye, ndagutakambiye, kandi ndakuborogeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Sengeye igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda na Kongo, iki gikombe uyu mudayimoni uku kuzimu kwazikutse, au nom de Jésus. Ni inyungu z'abantu batandukanye babifite n'inyungu, ariko abapfa nta nyungu babifite. Turakwinginze rero mwana, iki gikombe kiturenga mu izina rya Yesu. Turagusabye Yesu, mu izina rifite ubutware n'ubushobozi, kwizera ntazacibwaho iteka, umwana wo kurimbuka ntarimbukane n'umwana w'ubugingo. Oya mwana, ngaho rero dufashe wasezeraniye abayuda urabisohoza, sezeranira abanyamahanga urabisohoza. Nta jambo wavuze ngo rihera, uri byiringiro byacu, uri giti cy'inganzamarumbu risambu itarumba. Cyubahiro ni cyawe, ciye bugufi imbere yawe, ufashe umwigisha n'umwigisha twuzurizwa imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Haleluya. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo twiyirije ubusa ngo tukubone. Uramburira ukuboko abantu basubizwe, uramburira ikiganza abantu bishyuwe, uduhe iterambere ry'iby'umwuka n'iby'umubiri mu izina rya Yesu Kristo.
kandi ndakwinginze udufashe papa, udufashe data, udufashe mwana. Haleluya. Buri muntu wese afite urwandiko yanditse ku mutima uko ari gusaba. Hano hari bifuza ko mbasengera, ariko Mwuka Wera n'umunyamasengesho impande enye z'isi, akibikwereka, akibyifuza, akibisaba, nukuri nasubizwe, nahabwa umugisha nawe. Natwe turakubanira katika jina la Yesu Kristo, kuko ari we mukiza, ari we mwanjeniyeri wo kubaka imitima ndetse n'umubiri. Rero umuntu wese usaba arahabwa, uko manza agakingurira, ushatse akabona. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere ya none n'iteka ryose. Amen.